Asosiasaun Joven Empreendedór Timoroan no Grupu Joven Empreendedór Asia-Pasifiku sei servisu hamutuk e a área negósiu. Lihusi Fórum Empresarial no Joven Empreendedór ASEAN, Asosiasaun Joven Empreendedór Timoroan, assina nota entendimento ao Grupo Joven Empreendedór Asia-Pasifiku sobre servisu hamutuk e a área negósiu. E a Biba ne primeiro-ministro russo do Grupo Joven Empreendedór Asia-Pasifiku, ato servisu hamutuk com a Asosiasaun Joven Empreendedór Timoroan, no nebele melhora liutan habilidade e a área negócio. Tambatir sefi governo katak, papel setor privado nacional importante tebe para desenvolvimento do país, no setor privado no dar parceiro estratégico para o governo. I acknowledge the work of the Young Entrepreneurs Grupu Asia-Pasifiku, which brings together young entrepreneurs to build a relationship, courage, cooperation and strengthen future regional leadership. I also thank the Chamber of Commerce and Industry of Timor-Leste and the National Association of Young Entrepreneurs of Timor-Leste for their work in building our national economy and empowering our young entrepreneurs. I acknowledge the ongoing support of the European Union. No Nemos, presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Teten, se citele se serviço hamutuk na fati no governo no entidades roto, onde promove empreendedorismo e relaram no cria emprego para funções. Timor-Leste has a strong potential in energy, tourism, agriculture and services. At the same time, we continue to face challenges such as improving infrastructure, increasing access to financing, and developing the skill of our workforce. However, these challenges also create new opportunities. With the right partnerships and investment, we can support sustainable development and build a stronger economy for the future. Our participation in ASEAN, the CPLP, and the World Trade Organization, or WTO, opens new doors for trade, cooperation, and regional connectivity. This partnership helps Timor-Leste become more connected to the global economy and create a more stable and transparent business environment. We also sincerely thank Anjet and Kasi for the continued support in strengthening business network and creating opportunities for cooperation. The Timor-Leste Chamber of Commerce and Industry remains committed to working closely with governments, business and investors. Together, we must continue to support entrepreneurship, simplify business process, expand financing opportunities, and create more jobs for young people. We strongly believe that investing in youth means investing in the future of our country. Foi na Sina nota entendimento, presidente da Asosiasaun Joven Empreendedór Timoroan explica que Rússia acordo se amete lutar cooperação serviço não cria oportunidade de negócio. Para o serviço hamutuk e futuro Wanhira quando ita agora estamos na Ásia, ita tem que local, ita no mercado na local tem que local ba é uma então empresário será Asia-Pasifiku ne ba futuro será cara que mais serviço hamutuk ita a cara que investe ita colhe quando vai investimento será cara que investe ba truma ne e a saída setor setor agricultura ga setor mineiro e a setor turismo nian e a bototo e a indústria saída det será cara coopera ita também mas será mai buka ita será convida ita tama ba iha membro Jovem Empreendedór Asia-Pasifiku nian para ita beli a relação e a comunicação ne dia para o futuro, o Anhira sira kata como investe bot ne, sira mai tur dalang ne belos, sira mai buka empresário nebe inclina an ia jovem empresário sirni hanesang anjet ya nebe hamahan an ia CCI. Ter dados nebe ia, membro Asosiasaun Joven Empreendedór Timoroan, quase atos nen nebe investe ia setor oi. Aderat Ximenes, bem-vindas Ximenes, GMN.